بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. حياكم الله جميعا أيها الأحبة في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puas ang banpudyo duksang litunggal si Allah subhanahu wa ta'ala. Salam duk salawat si Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lundang panen ko, bagay ko, usbawaris ko, pong tinai ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala kaam mapakalahin antag-antag tampat binaybayan. Kasilasa ko si kaam kemon. Makun hadja ko kamapan si kaam, dan hadja kam pajumu, minsan kahawa sangem tabit te kaam pitu haptum pukan tebi inin. Yene kwe kabibiyak sahan tebi magbangadji kahawa sangem, dan hadja kam pajumu, sabab nenin inin pakaibdoan tebi inin pahala si Allah subhanahu wa ta'ala. Duk ikabuhat timbangan pagtaabot si Elew pagtimbang yan si Elew pagbista. Bu yan me siya niya kalipagande, buhatinin niya takalere magpangadji, bu gay siya paaten, bu gay siya pakale. Tartang tulugi niya siya si pahala amban Allah subhanahu wa ta'ala. Bu na isa painte niya kabisihande atau akan importanti manamal bu inyat den baya siya pakale nasihat. Bu isa painte niya importanti re manamal kwe pag-usahare masi siya kabahagian pahala we Allah subhanahu wa ta'ala. Bang inyat day ikhlas mabaya si paaten si sangem inin buga si hatinin tumik kapitu masih say kabahagian pahala we Allah subhanahu wa ta'ala. Pegge hatinen importante manamal sabab nen in mag-usahahin nafakahin pahala sadak kanuyan bangkew makapag napaka si anak no, si andano, si pamilya no, si usba waris no, si madattoeno in iyan tas niyan magmusi amma ina no labi mak ina amma no iyan sa hadja iyan sa dakka iyan kaurungan no sinnun si ina luk si amma tagastuhan no ina nun duk amma nun me pung tinai ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mura-murahan bang painisad kitabi inurungan iyan ka ikhlas magtuntot ilmu duk bang painisab in kitabi malasa kitabi si madatto tabi si ina tabi duk si amma tabi hati tabi pahap me ummad Islam bang pahadjenu in andanun ambanduwe matattuenu hatihun pinagmurkaan kewe Nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang pahadjenu in andanun ambanduwe matattuenu mi ummad Islam sa hajja iyan duse si Allah subhanahu wa ta'ala. Bang keumangan hatinin magpasarap kinakanduk anak andanu subay labi abdal pa hatinin gastuhan no ina nunduk amma no. Sabab nen mula-mula iyan si hatinin si ina no duk amma no kalasahan no meki hatinin ine andanu. Pepung tinay ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala. In pagpangagdi tabi si sangam inin pahala hadje pahala teddo tabi si Allah subhanahu wa ta'ala duk ilmu. Sabab nan apabila kew iyan
daran pakalesin ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, kemon iyan hatinin kinabunsihan wi Allah subhanahu wa ta'ala, subay na imut-imut mo iyan ilibbahan. Imut-imutun na ilibbahan na umat Islam. Yan ay kemon langgal sara. Langgal sara si Islam, imut-imut ta nabi ilibbahan. Hatinin inkudjit kahibal tabi ko ito subay ni agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mula-mulanin si pag-usaha. In mag-usahay kay plabian ni. Mag-usahahin. Asal in ridjiki kay kalabian ni. Sumagawa inurungan kita bisara wi Allah subhanahu wa ta'ala bangke umiha ridjiki. Atau akan miha usaha subay kanianen amban labian ha. Kisahan te kam dambua kisah may umat Islam. Si magjatu si lahat Arab kuya nito si Egypt. Kisah inin magjatu sarta bennal dambua maglawla kebini. Taga-anak lella dukdende. Ubus indende miyaan bujang ne. Demikian in lellahin subul ne. Ubus inden in siya miyaan in kasubulan asa hatinin taga-napso ne. Tawagan taga-sahawat ne. Pagubus in anak demiyaan ga kinatauhan wede in usaha in duwe matattoere bang halal ki atawakan haram. Buo na siya iya salmi dayahan. Dayahan siya. Maglawla kebini. Dambuan lew patulag hap Saudi in Arab miyaan. Patulag si hap Saudi. Inambanan wede anak de miyaan yenelilla dukdan de miyaan. Naumos siya miyaan. Mag-life hadya inang den. Mag-main hadya inang den. Ina-ine kabayaan de kinakan. Ina-ine kabayaan de sasakatan. Tabeliri hawadayarin. Dambuel na wane patulak hapsaw di induwe maglawlag kabinimian matattuerin. Gaaduhep teggel ulali in matattuene miyan pagbalik de mole pituhap Egypt. Ulali si anak ne dendemian bango e betteng. Betteng. Bata pedo ng painte mi asal waktu ne mag-ella. Naumusin pinandogahan mo ide. Bangwe atinin anak demian betteng buga niya. Ella ni atawakan ga niya tunang na kinatauhan sa di. Bugay palengan inden demian banggay kinatauhan ay matattuene. Naman dyan may umat Islam, pag ulali na sa miyan, pag-ibet ng naindendemyaan, binowe amma demyaan, hap doktor. Paglay si doktor, pinapayam ni wede, painne, ay manong painne ko, anak ko inin painne, tiya painne betting, buga niya painne katauhan kami painne lillah. Bangsine tunang nen, bupain ni anak kami tupain na gay inin palingan banggay katauhan kami. Me, kung tinay ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala pandak ta in kisa, in makabeteng iyahin hati iyan pung tinaini lilamyaan. Pung tinainaru makabeteng iyahin. Subay kita bi magpatalibon billahi may umat Islam. Imagine magpung tinai. Betteng we ne in pung tinai ne dendemian. Pagubos hep may umat Islam, kinatauhan no may ulamain, sarta ngaru ne siya si may kaguruhan, gusti nila wa dambua guru miyan, paing guru miyan,
ina inte pa inne magjato pa inne si kami inin. Tiya pa inne katikkahan kami pa inne problema hadje. Anak ko pa inne dende betting we pung tinaine. Pagubos. Tinilaw we gurumian ine pa inne usahan kamundang kew mag-usaha sambil ko ito. Tinilaw we ne. Bila alayk pa inne. Mag-aka kew pa inne saben na sarta na pa kew si Allah subhanahu wa ta'ala. Bang ine pa inne usahan iyan yene pagdayan iyan. Budayahan. Pagubos mag-terap na hepin maglawla kabihin nga ka na saben na siguro miyaan. Pain guro miyaan. Nga kagyaw pain na saben nal. Bang ine pain na usahan mo yan pagdayan mo yan. Yan pamakan no anak no kahawa sa ngem yan. Akahanun ko. Nambong nehepin maglawla kebinin pa inne in usaha kami inin pa inne amban me usaha haram si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ganiya lai halal in usaharin puro haram kemon na ummat Islam. Na tinsambong singguro miyaan payamanun ne pa inne, bangkaw pa inne mag-usaha amban usaha haram. Upa inne pamakan no pa inne anak mo iyan haram, sambil duwisag pa inne magjato iyo ne pa inne haram. Izan me kung tinay ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala, bang pamakan no anak andanun, amban usaha haram, dambuwa elaw magjaturo isad iyan lugo si kaam amban may kakahinang haram. Sabab nin, gaaniya lai kalisin, gaaniya lai sarasin Allah subhanahu wa ta'ala antananu, mangan na kiyo bidda, mag-usaha bidda, lemmi kemon inusahahin. May pungtin na iko si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Gayhep haram in magdayahin, bang hatinan pagdayanon in labayan halal, usaha halal. Minsan in kanian nun magganti kaya usasakatan kawahaelaw kawa bulan, kawa tahun. Magganti kaya pinakahalga ni sasakatan. Basta mahalga in labayan i amban halal in usahan. Demikian bang kewatinen magdaya ni amban pagdaya sin halal, gayian panglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, basta mahalgain hatinin pangurungon sadya in jakat sin artaan yan. Ganya sana in magdayahin ni umat Islam. Na inasambong dambuwa gurumyan, tige pain na betting, in pain na anak nubu makabetting yehin, hatinin kung tinaine, iyan ne pain ne in resulta pain ne bangkew mag-usaha haram, pamakan no andanun haram, pamakan no pain ne anak nun haram, iyan ne pain ne magjatuin hangkan subay kita ni pain ne magpadalibon, sarta binisarawe ne, sarta kinabtang we ne. In hadisin Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pain ne kullu lahma nabati min haram pannaru awla bih. Na bang inhatinen in kasuligan in anak nun, in kasuligan sin anak nun, anda nun amban me kinakan haram me umat Islam, hatihun bih duk essebun bi innar ka jahannamin me umat Islam. Angkan subay kita bi maghalli, da kita bi hatinen inggit si marayahanin, da kita magselos si madayahanin. Usaha kita usaha amban halal. Minsan kanianin hatinin diki-diki kulang in gadjinun, kulang in usahanun, basta mahal gain hatinin iyene halal in labayan sin pag-usahanun,
Ami hubayan na umat Islam. Kung tinai ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala minsan dambua pilak. Gay makajari pamakan tebi in anak andaten bin basta laben nin amban haram. Sabab nen bang pakan mo iyan in anak mo. Amban labian haram. Pagtaabot ni sabsi haji. Katel na isab in lahat din banggay makakan haram. Sabab way, nulig siya amban haram, uus musahanab sabi amban haram. Nahangkan may umat Islam, bang pakito tabiin anak andatin bin, amban usaha sin halal, siya iyan may umat Islam, mu'min siya si Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab nin ginagahan we nugin pag-usahanon, gay kiw mangan haram minsan kanian nindambila atawakan nambo pilak. Kaya kung tinay ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala, subayinin halli antebi. Halli antebiin mag-usaha haram. Daki tebi inggit si siya dayahanin. Daa. Subay kitebi mag-inggit-inggit, atawakan magselos-selos, ini amban kakahinang halal sarta amban kakahinang pag-ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala. Talik tabi. Piyentahon duwi kitabi alum. Pagubusi na kiyo patakli at hapdalim kubur. Pagkakahan manusia ko ito. Magpiha ni pain arta. Baya magdaya. Magpiha arta. Magpiha arta. Sambili na tekkain kamatayin ga. Iya kapagtawbat si Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkat tinalinan pain na may kasaku pain na magtawbat. Tala pa pain na inwaktuhin, gay pero kumate. We, katawhan mo, inwaktu, pangeddo, inyawanon, gay katawhan mo. Ganiya makahati sin manusia. Ganiya makatunggal Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang subay kita bisad dia kahaba waktu, kahaba oras sa diyahon ingin hawabaran nun. Pahali kita biamban mag-usaha haram. Pahali kita biamban kakahinang haram. Sabab nin, si sumuduk sumude gani oras inkaw yan pataklian. Pataklian. Para mansin Allah subhanahu wa ta'ala ni umat Islam. Dinaak kita bi mag-usaha amban may usaha halal. Duk dinaak kita bi mag-amal ibadat sabab way. Sabab niya pain iyan pagbista pagtaabot si Ilaw Kiyana. Binista si kaupain in bangga kiw ng bahayang. Duk binista rusab si kaupang kiw magkakahinang mag-usaha amban may usah haram. Lagi lubaanin ko si zaman ko ito hekka na iyan mag-usaha mag-anaksin wal iyadu billah. Pakupakuan tabi si Allah subhanahu wa ta'ala may usbawaris tabi yan ay mag-usaha mag-anaksin. Ya Rabbang palisag siya magtawad sige pekatek kasi in kamatay. Sablando kasigpit na umat Islam, buandang kita biinakahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. In kakahinang iyan kakinang panglangan, hinarang mo agama. Ini pangkaakan kita bi Allah subhanahu wa ta'ala kuya na si parman na ya ayuhar rusul. Kulu minat tayyibati wa amalu salihah. Ay, inin pangkaakan si kita bi Allah subhanahu wa ta'ala. Amban rasul sambil kita bi si zaman ko ito. Inakahan kita bi. O kaampain na may karasul-rasulan. Mangan kaampain na amban me halal. Mangan kam amban me kinakan ham. Dumain hatinin amban kinakan labeyan amban haram. May umat Islam. Ikarwenin dinaak kita mag-amal salih. Dinaak kita mag-amal ibadat. Kung tinay ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala, pamanon na inme siya mag-usaha haram.
usaharin lamin ang banharam sa inge pag-amal ibadat den bang kahaba sangem ye pinapa den pinaisira den betting den amban labihan sin haram gaykiwiyan hatinen baya mag-amal ibadat basta inkemon kin usahanon kinakannun amban labihan haram abadan ganiya mabaya iyan mag-ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala. Gunain kao bang usahanon minsan kulang-kulang minsan diki-diki basta labihan amban halal mabasag kiwiyan mag-amal ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab hatinen in kinakanui lano gak niya hatinen subhat ni gak niya kalimbi ni sa inge pag-amal ibadat no bang lemmi kemon kinakanu bang lemmi kemon hatinen ininom nun gayne kaya ubaya minsan pakali si nasihat simit kaguruhan gayne kaya minsan mabaya pakali si me kaulamaan gayne kaya minsan baya palabay ang masjid isa paasik minsan palabay ang banding masjid din kiwaya palabay bang sadya pa niya alan sa digin ito pa niya palabay billahi sinbun sirin sabue sabab usaharin kemon laiga niya kahalal niya puro haram sadya usaharin kung tinay ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala tigdi paddumanten din Quran duk hadis bang kita biinakahan wa Allah subhanahu wa ta'ala subay tuhod tabi magtuloy ataw kan degdegan tabi magtuloy parmansin Allah subhanahu wa ta'ala si kita bi yun na mamarat saya si agama Islam yun na mamarat saya si Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu kulu min at-tayyibati ma razaqnakum waskuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Palanggungan ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala inin pamandu parmansin Allah subhanahu wa ta'ala o kam sinatinawag to in tinawagin niya na kita di magpabarat saya si Allah subhanahu wa ta'ala yun nagkaamdok ako si ko ito marat saya kita bi si Allah subhanahu wa ta'ala si Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bigyan sa upamanin mamarat saya na kiyo magmatalaw na kiyo si Allah subhanahu wa ta'ala subay kiyo isang magtaat subay kiyo magtaat in magtaat in di makna subay tukot mo in pangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala duk Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magmatalaw kiyo awag tinalaw ko pa na si Allah subhanahu wa ta'ala tinalaw ko pa na hatinin si aka-aka sin narka tinalaw ko pa na si aka-aka sin may pag-azab dalam narka so aga iya magtaat ba'do tinuho to na in paraman Allah subhanahu wa ta'ala bisaran hadya awag tinalaw iya so ga iya rin pag-usahari amman me usahasin me maharamin kinakahan kita biwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu kulu min at-tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun may pong tinay ko si agama Allah ami hubaya murah-murahan sinesine makakala sin nasihat inin duk sinesine makakala in parman sin Allah subhanahu wa ta'ala inin bang niya hatinin magkakahinang amban kakahinang haram bang pairisab siya magtawbat sa rondoon si kaypes siya muli hadarat Allah subhanahu wa ta'ala dinak kita bihatinin mangan amban me rejeki halal amban ini hatine rejeki kapangurong kita biway Allah subhanahu wa ta'ala
demikian din at pisag kita magsukur daran si Allah subhanahu wa ta'ala dumin ni sadya magsukurin subay kau kaurungan laksa pilak dumin ni sadya magsukurin subay kau lang kau gadinong kabagulan dumin ni sadya magsukurin subay kau manjari gobernador manjari nakura basta luu pesikaw in pagnapas nun luu pesikaw in parasahan nun luu pesikaw hatinin palingan-lingan nun hape patuli-tuli nun hape panginom-inom nun padaran in pagsarang sukul mo si Allah subhanahu wa ta'ala may umat Islam murah-murahan pinagbarkat ni Allah subhanahu wa ta'ala in pagpunpun tebi inin in pagpangadji tebi kawa sa ngiminin bangsa upamanen ni ala iteddo bipangadjian amban ako in iyan taupik amban Allah subhanahu wa ta'ala bang niya alai ga magtawa atawakan magkamali in iyan amban ako duk amban sasat sin saitan murah-murahan ni umat Islam pinataha pen umurten din duk hatinin dinadikian tebi ka ikhlas li Allah subhanahu wa ta'ala iye nagay kitebi dumo pakala si kaburuhan tebi kau nakikahaba sangin luu nakikahaba si mana paatin kitebi sukur na sadya niya pagkadoan tebi pahala ikabuhat timbangan tebi pagtaabot si Elaw Kiyama gay na pataha ko sarata pugteng ko ne in nasihat ko si salam in salam tahi ahlul jannah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh